paramdam, karing taong biktima na ning impyerno sa kapalyarian king bieda, lalong-lalo na detang tao talagang minuli king pamikawaning pamiyabera na aliwala, no. Paramdam tapo karela, nakapamilya tala. Miyembro na la ning Santa Iglesia at anak na lamo rin ning apong Ginoo kalupatamo. At inya mo rin pong sinabi Papa Francisco, kaniting exhortation na the joy of love, tungkol naman po karing miyasawa. Ning kay ka ring miyasawa, king kailang bata na ning pamiyabera, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, or 50 years. Ning kay ka nung yang miyabela, ning kay ka nung metong karela, miminay tang lugod na, king asawa na, king partner na. Kasi kanong makakalingwan la reting atlong bage, deting atlong amano, nga na ning kay katamong Santo Papa Francisco. Nung deti ka nung atlong bage, aldoldo, ilang tutunggenda, paga na ka, mababanggit karing miyasawa, a lot of marriages would be saved nga ng Pope Francis. Nanula reting atlong bagay nga manuan ko. As sinabi ng Pope Francis, kailangan pala karing miyasawa, ela makakalingwan, deting atlong amano. Please, number 1. The second is, thank you. Salamat. At yung katlo, I am sorry. Kasimplihan mo po, please, thank you, I'm sorry. Please, kutang kuna mo po kay kayong talasawa. How many times do you say please to your husband, to your wife? Di nga liwang talasawa, king tutupo. Potang atin lang kailangan, king asawa, atin lang buri. Bala mo, obligasyon niya, king partner da. Bala mo, karapatan niya. Sana ali, thank you. A lot of marriages fail because they fail to appreciate the other. Say thank you every day to your husband, to your wife. Ban kanita, maging masampat ing pamiyabeyo. Uling ikayong pitab nuna ni nga pong Ginoo. And the third one, the last, is I am sorry. Neng kay po ating talasawa, kasalanan na, yapang masakit alo, kingabe na. Paramdam na pakingabe na, inahintangabe na yung may kamali aliwaiya. Ale, deti po katutuan laking biye. At deti aldoldo talang dadalanan king biye. Amongot baluyo po, inakuman po talasawa. Dakalalapit ka na ako. Amanyad usok, advice, marriage counseling, neng kay ababalo ko la, reting kwento. Aldoldo, deti katutuan la. Amalilyari, araranasan da, ring adwang taong pitab nuna ni nga pong Ginoo. Ding adwang taong piyabe na ning Diyos. Aneng kay ing metong tatamleya lugod king asawa na. Uli nga kakalingwa na la, reting atlong bage. Nga naping Pope Francis. Please, thank you. I am sorry. I believe these are not just words, but they are signs of love coming from God. Bali po, at ne po king kalagu, ing amanong mitungken king kekatamong ebanghelyo, ding pitab nuna ni nga pong Ginoo, eno dapat pikawan yan ding tao. Ngakupin kay kayo, it is more than physical separation. It is separating ourselves from the love of God. Because the love of God is always asking us to be one with Him in terms of loving. Mumuna, paramdam tapo sana karetang taong biktima na ning pamikawan ni King Biera na ela aliwa. Nunay kapamilyala, miyembro na la ning Santa Iglesia at kalugura na lang kalupatamo ning apong Ginoo. Kadua, anting miyasawa, sana ikayong pitab nuna ning apong Ginoo, pala parati, panay kayong manuknangan, king lugod na ning Diyos, ban kanita pupulan, ing grasyang pigkalubat pagkalub na kay kayo. Talagad ka man po. Sasalpandaya ko, King Diyos, igpang maypayang tutu, alina lang king banwatiato, at kang Kristong anak ng bugtong ng ginutamo, pinagliging upaya ng banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato,
Mi pako king krus, mete at mikot-kot. Tinibaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye. Pepeta siya banwa, makalukluk wananin Joseph pang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung paring mabye ang pon may ngamate. Sasalpantaya ko king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakling santos, king pampatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king be anananga. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, manalangin tamong eni, king kakatamong Diyos ning lugod, alina lang karing tao para king metong at metong. Karing balang kaidonan, ngayongan pong maniga po, Ginu pasiknangan mo ing lugod me, ulitan niya po. Ginu, pasiknangan mo ing lugod mi. Para kang iglesia, anong nutama kayanib? Bang manatili ang mitmong kabayangnan at katapatan. At kasyano rin kayang galame ating mabilugayato, king diwaning kapayapan, at masapsap palugod. Manalangin taking Ginoo. Ginu pasiknangan mo ing lugod me. Para king kabilugan na balayan Kristiyano, banitangan, apakit tamo, ing kapibabatan at lunos, karing taong malililik hindalan, ding bibigo kaya katamo, at tatanggapan tala, ang demonong makanano na katamong tatanggapan ng Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginu pasiknangan mo ing lugod me. Para ka ring makasugat king kapanamdaman daring aliwa, ban makapagbalik laking Diyos, at ban itamungan, maging matulid tamot alang kikilingan ni Numan, at aragdagan ingke katang katuliran, kapamilataning lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Ginu pasiknangan mo ing lugod me. Para ka ring sablang Kristiyano, at aliwa pa, mitmong katapatan at tetagan, magkapilit matadtula, at kayapan ka ring taong makapaligid karela. Lalo na ring kalulu, ipanalangin taking Ginoo. Ginu pasiknangan mo ing lugod me. At para kay katangang balayan ding talatuki, balayan ding mitumuran, ban kumatmutamong kasalpantayanan, king ginong ginawa kay katamo, king kayang ubasan at kasamak, anong nukeno manayang masaganang pupul, at ban apakibatan tamo, king kayang paninayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginu pasiknangan mo ing lugod me. Iapetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia Soliben, familia ng Sabras at Luz Medina, ating familyada, Rejun at Shirley sa Langsang. At para king anibersaryo ng kebaita ng Carmelita Tiglao. Para king special intenciones, daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Khalid Almari at Ana Teresa Esguera. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Maylin Soberano, Familia Guzman, Bensong Ong Senior, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Zenaida Taliorin, Ryan Francis Lauon, pamilya ng Alvin Esguera, ading pamilya sablang kapatid ng masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapay na wanda, ring kapatid damong meyango na biye, lalong-lalo na de Norma, Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Juanita Pingol, Mariano Ocampo, Nancy Ocampo, Felino Pangilinan Jr., Cesar David, Luis Tomas Jr., Mario Manapol, Corazon, Conrado Garcia Sr., Rita Vergara, Rosana Ferreras, Wenceslao Matito, Vergel Gintu, Ulysses Reyes, Mirna Guzman, Onofre, Feli Villanueva, Esperanza Molina, Remedios Soliven, Mario Benson,
at ding sablang kaladwaking purgatorio, at deta nga lanang makaganaka pakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pasok na nga mo yung lugod mi. Ginoo pamanitilian mukengan king kang kasunduan ing lugod. Pagkaluban mo keng panahon, banatuklasan niya, ing metong at antabayanan ing balang metong king lugod, idingan puwatuan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Manalangin kayo kapatid, banigay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katayin ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Iba, tanggapan mo reting ayin na inawat ng idaon mi ning ginuming Kristo bilang kapigaganakan kaya. Manano na saning kasuywan ming mitmong kapamintuan, iyatad na kami king kaganapan ning kay kaming pangayat bus. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimurin, iyat na yoring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matuli ring pasalamatan dakang barati at numan karino ipa, Diyos kingalangan katlubos mayupaya. At syukye kayong kay kaming atsu pangimot at pangatao. King pami biye mi aldoldo daranasan ming kay kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato, binyene ning kay kang anak king Espiritu Santo. Anting mumu ng bunga ababye garansya king akayabe mo kami, king siping nakapilan man. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta.
Tunay ka pinbanalo ipay, kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbaragay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lub king bamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Pira sune at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kananya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Padningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at pinumko ka na iti. Iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kabigaganakan kanawa. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang inigaganakan biyo ipay ang kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka iting tinape ng miya at ang galis ng galigtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo di buna na kami nganding metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, e Florentino ing ke kaming Obispo, ipasyano ing ke kaming Obispo emerito at ding sablang bari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay naon at manenayang subling miye, ading sablang meyang unabye, lalong-lalo na di Norma at Cesar. Tanggapan mo sa naging maligayang mong harapan. Pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kapuriyan king keka baneng panahon. Purihan dagat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na, kambena at kaya, ibang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman ingalan hanggang.
Ginipon di mo nga anak na ginampunin kay katamong malugod, agino, maus tamong inikeya karing amanong tiro na, kay katamo. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupahan ing kang pakalulo, parati king may ikabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan. Kabang manen aya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo karing kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mo sana babaliktan din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayan aning kaya kang iglesia, at pamayapan me ang buwan bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngayon misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kuman.
Ngayon kay katamong malugod ag inu Yesu Kristo, yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat ikas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa mayupayang tutu, paintulot mong ing Eukaristiyang pisulusuluan me, katmana kami kingke kang biyem. Manano na sanang ing lugod ng Kristo, apag masusyan mingeni keti, tagkilano ring biyeme, at tayra na king painturo keka, itingan po adon me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Look tapo for some announcements. The Parish of St. Eutydeus marks a very significant event on the 7th of October. Each year, as it is feast of our patroness, Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary. The Kinario, a 5-day Mass Novena, continues until Wednesday, October 6. The schedule for this afternoon is as follows. 4:15 p.m., Holy Mass, Holy Rosary with Biblical Meditation. 4:30, Solemn Canario Prayer for Our Lady, Queen of the Most Holy Rosary. 5 p.m., Holy Mass. Our sponsors for tonight, Day 2 of our Canario, are Cluster 2A, Honorarias, and the Catechist. And the SJMM Choir will provide the liturgical songs. For tomorrow evening, Day 3, our sponsors are Cluster 2B, CFM, and the Companion of St. Jude. CFM Choir will provide the liturgical songs. On October 7, this Thursday, we celebrate the memorial of our patrons with a solemn high mass at 6:30 in the evening, highlighted by the second parochial coronation of Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, and the Holy Infant Jesus with floral offering. Further details, as necessary, will be announced in our masses. Thank you. Siklodapo para king Horatio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, apon mapagmalasakit ay pame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakalataho. Aduan mi ngeni keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan me, at palusukan mo ing masabal me, king metong at metong. Ipanalangin mi nga tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulog, para kaniting makayawang sakit, at mampat king bangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan na iti e makasalikod, at bukod mong paraking kapakanan na ring me malen. Bendisyonan mong sablang pamagkapilit me, ban mapupus na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mila, ring Doktor Narcis, ading sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyo lang, karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang gabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay nawan, detang miyaw na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ting sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal,
at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagpayong loob at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ng Diyos. Emo sana pisawiling aklismike kaking gagulangan mi, no na bagkus mo kaming ikabos king sablang panghanib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatili kayo, At keka antimurin. idukuyo ring puntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ing Diyos, iya ing pagmulana at sika na ning sablang lugod, panwana no sana rin kayong pamilyang Kristiyana, king tula at katapatan. Amen. Panwana no sana ning ginuring kay katamong kapamisanan Kristiyana, king pamisasan metong at kapayapan, at gawa nakatamong metong king puso at kaladwa. Amen. Ipagkalog na sana ng Diyos kay katamungan, ing lugod apating kad, king pe kamayap, king balang metong kay katamo. Amen. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.